यामना थाजनिंग ओइबा मफमदिगी फंगवा पाव अपडेट अंगतंग म्यामदा थमजरमगी अहानबो ओइना एनडीटीवी दिगी फंगवा अपडेट मसांगतंग थमजगी ngasi Nepal plane crash tawkhibagi myam latest update myam thamjage hairiba thawdo sida sorokna asi plane sida miyoi humdragani thoi tongkheri du hauji puki oina de miyoi humfu ga tare laikhidre haine NDTV gi website na update pirakli loina hairiba flight asida Indians manga su yaukheri news agency Reuters na haibigi matung ina hairiba thawdo si ngasi ayu pokhara hairiba mafam asida sorokna miyoi taragani thoi tongkhiba plane asida miyoi nifumukti asi laikhidre hairi hairiba miyoi sing sigi manung sida miyoi humfuga nipan amadi passenger ni aduga miyoi mari amana crew member de hanisu pawsna fungdora loina na hairiba thawdo asi western Nepal gi all amasum new airport ki marakta hairiba lebak thiba thawdo asi thokibani hanisu update piri the twin engine ATR-72 aircraft asi ZT Airlines na operated tawbani so hairi airline gi statement amagi matungina 15 foreign nationals hairiba 15 foreign nationals gi manungsida hairiba plane sida tongu sida angang taruk ama yauri loinana yankhai ga homdoi Nepali aduga Indian manga Russian mari Koreans ani Argentinians ama loinana hairiba lebak singsidagi amamam Ireland ne Australia amasum France dagi mi amamam hairiba plane sida tongkhen su pausna makhatari NDTV da Nepali journalist Dilip Thapa na phongdorapagi matungina rescue operation asi maikana sakbana maram oirakanda aruba phibam amadi oikhe haujipuki oinadi myam tendang asuma thamjaram ge masu myam puna anau update ngai mine senesu channel sigi meke digi myang famna thamjari makasa tharak poina topa maroiba paw khramu myam na thamjage Nitin Gadkari hatnaba office thugai na bi kihalakre Maharashtra da Union Minister Nitin Gadkari office ta ngasi thangsu numita sakhangdaba mana telephone kihalakre na Nagapur police na phongdokre sakhangdaba miye mana ahumlak telephone torakhi amasuma khatnaba kihalakhi man office adusu thugai ki kianki Nitin Gadkari office ta ki wokat ama phanglaba matung hiramadu police na thigali phone torokhiba miye dugi speech analysis story haina Rahul Maden Deputy Commissioner of Police Nagpur na haiki police ki matung ina kihanduna telephone torakhiba singadu office aduna pung taraga matuge minute kunga manga pung taraga matuge minute kuntraga nithoi am amasum pung taraga nithoge minute kuntra pm da phangkibani Union Minister Nitin Gadkari gi public outreach office adugi magi yumdagi kilometer amarum lapa khamla sok Nagpur lei hanisu pausna phungdorakli amarom dana Indiana World Cup ki edition ahum yumbu oibida Belgium gi sanaroi sing ngakre Salibasai English ngani kungo homdoi gi men's hockey world cup ki edition Bhubaneswar gi Kalinga stadium hawdokre ahanba hawdokpada Argentina amsum South Africa ani na lamba tonaki Argentina na South Africa bu ama 0 da thuki nakala marom da India na ahobu numiki masana da Spain bu ani 0 da thoiduna mai pakpagi campaign da sangsinki haukiba kumsing English ngani ga tara amasum English ngani ga tara gani pan India na yumbu oiduna hockey world cup pangthokraba matungda handaki asiga tharaga ahumlak subani India na asiguma mega event ama atenba matam kharagi manungda hanjin oiba haibasi laibak thibani asiguma thawong si lemjani oidi haina Belgium gi hockey sanaroi Elliot band ba phungdurakli hairenisu pausna makhatana phungdurakli Makasa tharak poina to papawmana Russia na Ukraine landara khiba sahi manga pharakpagi kumonda Zelensky na kari tawba pamni haibisi wahang oiri Ukraine gi President Zelensky na maki leibak Russia na landa khirakki sahi ma pharakpada United Nations satuna UNO gi high level meeting amadi General Assembly da maki wapam sing phongdokna ba sem sari haina lebas gi senior foreign minister gi official amana Associated Press ta phongdorakre Lebasi ahanba Deputy Foreign Minister Imine Zaparova na phongdorakpada Zelensky gi apamba si maki ngaksil gi phibam da ayaba piraklabadi soidana oithokani hari Ukraine gi official na makata na phongdorakpada Zelensky na UN gi General Assembly disapar tuwan ma thabak tharong kya mathok taba legani khwaidi gi maru oibadi military situation asini Ukraine gi intelligence service gi pirakwa section wapama madhai Russia na hauji yamna sathiba offensive strike ama saye sigi February thada Ukraine gi mathata sathanaba sem sadunu leiribini haibasini imine Zaparova na makhata na phongdorakpada leiba sigi President Zelensky na UN gi assembly de sapamli maphamadu satnabi pukning gi apamba madi satke khanbagi sapsap apam leirabasu hauji phawi oina sapsana lepthokpadi ngamdri kariguma maki ngak sil gi lamda sapsap section thorang sing lokhat pa leire haibagi thajaba leirabadi mak UN de satpigi ayaba si leigani
यूक्रेन की प्रेसिडेंट असिना तंगाई फदना माकी लेबाकता लंदाखिबगी सही अमा फरकप नुमिता यूएन की असेंबली द सत्तुना यूएन की मैकेदिगी रिजोल्यूशन अमा लरokलागा मदु लेबा असिगिदमक एप्रूव तौबदु माकना पामली करिगुम जेलेंस्कीना यूएन की खोंगसत असि सत्प तारबदि मसिना महाकी लान मनुंग सत्पा अनिसुब मपा लेबाकी खोंगसत ओइगनी मवांगसेगी डिसेंबर 28 सरप्राइज विजिट ओइना प्रेसिडेंट असिना वाशिंगटन सतलगा यूएस की प्रेसिडेंट जो बिडेन ग उनखिबा लेखिबने मतम मदु यूएस की कांग्रेस मेंबर्स सिंग मार्क सपोर्ट तौगनी हैरखिबगी दमक थागतपा फोंदोक नरमखिबगी वरी लेखरे यूक्रेन दा हुजुक लेरिबा यूएन की एम्बेसडर सरगी फोंदोरकपदा यूएन की जनरल असेंबली असि हाना शेड्यूल सेमदुन लेखरबने मथंग थागी फेब्रुवारी 19 यूक्रेन की लान असि की मतंगना अवांग थाकी डिबेट अमा पांगथोकनबा हाइना सिनख्रे हाइनासु फोंदोरखरे हाइदि अमरोमदना सुमना फोंदोरखली यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन टेंक सिंग थाननबगी अपाम लई हाइना ऋषि सुनकना जेलेंस्की दा फोंदोरखरे हाइदि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनकना ngasi यूक्रेन की प्रेसिडेंट बी जेलेंस्की का टेलीफोन खुथांग सनाब गोरी अमदा ब्रिटेन की मैकेदी की अफब मखल की टेंक क्या यूक्रेन थानिंग अपाम लई अमदी टेंग अदुगा लोइनना आर्टिलरी सपोर्ट क्या अमसु थारकनी हाइना फोंदोखरे ऋषि सुनक की ऑफिस की थादोरकपा ओवरऑल अमदा हाई लेबा अनी असिना अमना अमगी मतेंग मथौ तरकपा मतमदा खोंगजेल यांगना मिलिटरी अमदी डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिंग यूक्रेन दा पीबा हाइबा वाफमदसु यानखि हाइदि यूके की प्राइम मिनिस्टर सुनकना थवाई यावना यूक्रेन की लांद मतेंग पांगदबनी हाइबगी सब साब अपाम फोंदोखिबग लोइनना यूक्रेन की दम चैलेंजर 2 टैंक सिंग अमदी अतोप आर्टिलरी सिस्टम क्या लेबा सिगी दम थाननब असेट फिरेप लौख्रे हाइना सुनकी स्पोक पर्सन अमना मीडिया की खुथांगदा फोंदोखरे हाइदि अमरोमदना कीव की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग रशिया की अकन मिसाइल अटैक सतखरे ऑफिशियल कीव की यामना क्रिटिकल होइबा इंफ्रास्ट्रक्चर साइट अमदा ngasi अयु अंगनबदा रशिया लनमिसिंग अकन मिसाइल अटैक सतदुना साफु पिखरे बॉम्ब के अकन पोखाइबगी साफु अदुना यूक्रेन की कैपिटल कीव मनाक नकना लेबा डेनिप्रो डिस्ट्रिक्ट यौना निकी हाइना कीव की सीनियर प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल अमदी अतोप ऑफिशियल की मैकेडी की फोंदोरखरे कीव की मैकेडी की अहोब एयर रेड की साइरल मखोल ताद्रिंगे मवइनना रियोटर की जर्नलिस्टना कीवता सेरीज नाइना बॉम्ब सिंग पोखाइबगी मखोल ताखि हाइदि मतम अदुर लेबा सिग ऑफिशियल सिंग मफम अदुर लेबा मियामदा अथुब मतमदा मखोय मखोयगी शेल्टर संगनबा अकन बय थंग पिखि हाइदि सदखिबा मिसाइल अटैक सिंग अदु कीव की यामना क्रिटिकल होइबा इंफ्रास्ट्रक्चर साइट सिंग सतखिबनि हौजिक बॉम्ब पोखायन खिबा अदुना कया यामना मंगन तगन खरबगी हाइबदु थिजिनबगी थबक सथरि हाइना प्रेसिडेंट ऑफिस की डिप्यूटी हेड ओइरिबा कैरिलो डेमोनसेकोना फोंदोरखली कीव की मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फोंदोरकपदा रशिया की मिसाइल सिंग अदुना लेबा सिगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सिंग अकन मसाफु पीदुना पोखायन खि हाइना फोंदोकलदुना करम मफमनो हाइबदुमदी चपसाना खंगलखिदे कीव की मायर बिटाले क्लिस्कोना टेलीग्राम ना फोंदोरक वरोल अमदा हाई डेनिप्रोपोस की डिस्ट्रिक्ट तांकक नाइना पोखाइबगी थौदोक थोलक मतमना मफम अदुगी एजेंसी की मकोक खुदिमकना नखोय नखोयगी शेल्टर सिंगदा चेंसिलो हाइना लाउखि हाइना फोंदोरखरे हाइनसु पाउसना मखातरकले दुगा हौसकुइनदि म्याम पाउस बतांसे लुसिनजरगे मसुम म्याम पुना नो अपडेट ngamiनसी